Ćao. Kako se zoveš? Ti Marina. Wow! Znaš, Dima, gladna sam. Gladna si? Da. Ja. I ti, Di Marina? Oho. Seli, šta želiš da naručimo? Da li želiš McDonald's? Da. Okej, idemo. Di Marina, da li ti želiš McDonald's? Da? Jesi gladna? Da. Okej, idemo da naručimo hranu. Samo idem po telefon, okej? Vidimo se odmah, Seli, okej? Okej. Idemo, Di Marina. To! Ajde, Dima! Sali, vratile smo se. Okej, hajde da zovemo McDonald's, okej? Da. Zdravo, da li je to McDonald's? Tako mi je dosadno. Poziv, konačno. Zdravo, ovdje je kamion za McDonald's, kako vam mogu pomoći? Zdravo. Želim jedan cheeseburger. Šta ti želiš, Di Marina? A ti, Seli, šta ti želiš? Cheeseburger i pomfrit. Cheeseburger i pomfrit, znači isto kao ja. Da. I neka budu 2 cheeseburgera sa pomfritom. Okej. Znači 2. Okej. Ćao. Vaša hrana brzo stiže. Ćao. Za 2 minuta. Ćao. Hvala. Ćao. Šta je ona naručila? 2 chicken nuggets Happy Meala. Da. Sa pomfritom. Da, to je okej. Ajde da nađemo kuću. Da vidim samo broj. Okej. Adresa je... Da. Okej. Rekla je da naši cheeseburgeri stižu za 2 minuta. Okej? Hajde samo da čujemo Di Marinu kako peva. Da. Moana. Make way, make way. Moana. Make way. Mogu li ja, okej? Moana. Ne ide tako. Ide Moana. Make way, make way. Evo ga. Samo da provjerim da li je broj. Da. 310. Samo da parkiram. Tako. Idemo. Jako lepo miriši. Moram da idem. Hej, društvo, donela sam vašu porudžbinu. Sali, Di Marina, stigla je hrana. Ajde da je pokupimo. Da, idemo. Hvala. Samo da proverim da li je to cheeseburger i pomfrit. Chicken nuggets. Ali nismo naručili chicken nuggets. Šta je? Nismo naručili chicken nuggets. Naručili smo cheeseburgere. 2 cheeseburgera. Ali mislila sam da ste naručili chicken nuggets. Žao mi je. Mogu da promenim vašu porudžbinu ako želite. Ali sigurna sam da smo naručili cheeseburgere, zar ne, Seli? Da, žao mi je zbog toga. Seli, šta misliš? Da uzmemo cheeseburgere ili da zadržimo chicken nuggets? Društvo, pišite u komentarima da li da zadržimo chicken nuggets ili da naručimo cheeseburger. Ne znam šta da izaberem. Oboje su jako ukusni. Obavezno lajkujte ovaj video, pretplatite se i pritisnite zvonce. Ćao! Ćao!